Той башталайын деп қалып баспайды. Настроение жоқ. Настроение жоқ. Настроение жоқ, не болуш керек айтайын. Ешке шығып біреумен мұшташ керек. Қиқырып мұшташ керек. Да көзге алғаш болуш керек. Ошоны настроениең көтеріп кетеді да. Көтерілді. Көтеріп кетеді. Давай енді екеуміз мұшташайын. Мен настроением жақсы да болсын. Настроение зор. Жүр, башқа біреумен мұшташайын сен, жүр. Көз мұшташайыншы. Мен настроением жақсы болып та. Ешке қандай? Эй, телефон көрдірші, девушка моя смс. Біз кімне өтеді? Қанша? Берші бір ашып берейін. Отыршы. Берші әлі. Ой, ей, ешке қандай? Берші чалылай. Сұрышты, болча. Ондай бір витте, суретке түсіп қой, телефон көріп. Улан болдычы, тажат үйдүнө телефон сурап. Өзүң албайсың жа. Ала албай атсаң анда мен кишиме катыштагы жана телефондорду ойнотуп атам. Ошону утуп алчы iPhone 12-га чейин ойнотуп атам. Жөн эле подписка кыласың, болду. Киф болдосың? О. Все, утуп алам. Телефон көріп тұрмайсың. Айттым го жаңа эле, айттым го. Сен подписка кылып алайын бу? Качы бар. Я подписка кылганга телефон керек да. Шуке. Уф, Жан, өлі құрсам ачып кетті. Мен кітілашты бастамаға шығып келелен да. Жүріс мейді алмай ке. Мага болбойт да. Неге? Мен диетадамын, мен тамак ішпейлеп атпаймын да. Неге? Ертеден кечке ушундай ачык болуп семирип кеттим просто жаңа арташ кетип калат кичине. Жана арыктатчу дарылардан ичпейсиң да. Мен бүт баарын ичип көрдүм, сода да ичип көрдүм, активированный ичип көрдүм да андай. Уксус. Уксустан өлүп калат да. Эй, сиз андан не оригинал дарыларды чөткөн турсуз? Бул нерсени сурасаңыз, оригиналдарды. Эй, Саадат деген нече бар да менде мондай дарыларды сатат ушундай буфет деп оригиналдары только ошондо бар да. После тамак ичип келели. Алып келе калып биз отуруп турбуз. Мен ичип көрдүм. Азыртан баштаңыз мону. Все хорошо, ичип көрөм азыр. Эй, Мирлан аке. Ушунча арыктап кетипсизби? Ой, мунун аяк жардам берип турбайбы? Айтпадым беле, көрдүңбү? Келсең. Кичинейип кетти го меде. Эчтеке болбойт, тамактан кичине жеп туруп эле качка берип койсоңуз, кайра эле чоңоет.